Mafabi yatangirirwa abebembezi batari bamwe na bamwe ab'ekibiina eki harimu Kabuku Ronald chairman w'ekibiina kya FDC omuri Kasese, Nzo William ayesimbira aha ntebe y'obunyishengyero bwa Busongora North, Alozias Chiyema ayesimbira ntebe y'obunyishengyero bwa Busongora South na Atkins Katusabe arikuhayanira entebe ya Bukonzo County West hamwe n'abandi. Aha mukoro nigwo gumwe Mafabi yahebwa engabo hamwe n'icyumo nk'akabonero akamaani n'obushoborozi. Omukugambaho n'abaturage omuri Rugenda Bara Town Council, Mafabi yaraganisa kurwanisa Obworo n'obukene obwarikuhereza buri kyaro bukikuriganiza shilingi ya Uganda buri mwaka. Every village will get 100 billion shillings per year to start managing that village, and for 5 years you would have got 500 million. Ati church kareka oma manifesto yetunge FDC yagaruka yaraganisa abavugi ba boda boda okubahagira n'obukikuru butano eza shilingi ya Uganda buri omwe okubahwera okweguririza abo bahone okutuntuzibwa abarikubaheza loni. Ebalasi eya obusirira bubiri nesya bilioni 8 mpaka nasu esabisanga nendo ngabataka. I want to give you an example of our children, the youth who ride motorcycles. Atakanze bayerangirirako okwamenya tuyetu abakavugisha boda boda. That is a very powerful economy which needs government support. Bwanyuma y'ebyo sibendire bigogo ayesimbere ahakuba mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Kasese yashaba Mafabi okugonjora ekizibu ky'emihondano y'ebyamataka esitwira mitwe y'abanyakasese nk'isho kye okumara emyaka n'ebisibo oteire ekizibu ky'ebigwererezi omu district egi yaiza kutoranwa nka presidenti awabataka ababere tukoleleza irrigation scheme esese akabonwa na mataketu nyabere tosobolera esa sente sikendi omama sawetu ndebe kende kwa mako lyerangendesha maini zatisha masoba omwani wetu. Alozias Chiyema arikuhayanira entebe y'obunyishengyero bwa Busongora South yahamya abanyakasese ngu FDC eino omuntu aine engoga arikubasa kukora kizibu ky'ebyentaasya y'eihanga. Candidate wetu efamale tokwarun tukalangira is the best candidate. Hawe ribye manifesto yewe wa maholekererayo kandi okutukalo nyingaye munabwire. It is the best of the kind compared okwasha manifesto esyabantu ba presidential candidates. Hawe ribye manifesto yewe yikasamalira omundu wa hese omundu wa bulekero kandi nahe omundu wa bulekero niyaka bi affected the bad governance, the issues of rule of law. Omundu wa hese always niyaka bi affected. Nere manifesto ya candidate wa emukolo ye manifesto eisingirisha bandia musi because wa malebika kana kwasonga ngurukuru eyeribwinde eretekesha sente umwisa ho yabantu. Mafabi omurutaya yorworu agenzire na yemerra ho town council nke ya Kiburara, Kinyamaseke, Kanyampara, Kisinga, Kajwenge, Chondo na Charumba ahabire na yanjurira enjingo nkuru eziri mu manifesto ye. Gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.